ko montši kudu mo nakong ye le gore go province ya rena ile ya ba le mathata kutswana tabeng tša malaria bjale le bjale o yo mongwe wa emiseng ka rego kudu mo tabeng ya tša maphelo ka baka la province ya rena e na le tlhalo le ntši ya didirišwa bjale le bjale le šoma kudu le ebile mphemong le ka ba le šoma le sena didirišwa ke di lekanego go fitlha ga bjala ga re bolela ka taba ya go tlhokofala ga baswa ka bontši le le kgora tša maphelo ka mo province Limpopo ke eng e le bonewe e le tlhotlho e kgolo kudu masong ba rena? I think maybe let's go back re go di basics re bolela ka dilo tše di leng evidence based rena re bolela ka di research tše di nkile tša diriwa go kile ga ba le study se sengwe sa le sa commissioning nako ke sa bereka ke sa le shop steward ko South African Medical Association sa publishiwa mo Lancet se be se bontšha gore why ma Africa borwa re palo o phela mengwaga e 70 because ka nako e le really life expectancy ya rena gore ne di around 50 some 52 54 e bontšha gore ga o ka fitlha mengwaga e 54 mogalabe o tsofetse wa tlhokofala and rena re lebelela lenaneo la rena la National Development Plan e bontšha gore re nyako phela at least minimum a be mengwaga e 70 ke gona re tla re bo malekgotla phetiši ba maphelo ba bereka ba dira mmereko but ona banong re improvisitše re fitlhile mo 62 mara ko banna ke bona ba re išang fase ka gore basadi ba kwa over 68 so taba eo e dirilwe ke eng study se la se bontšhitše gore number 1 killer e sa le TB, HIV and AIDS infection because TB le HIV and AIDS ke matwinse a re kgone ba separate and then ntho eo gantši e tshwara rena baswa ga re lebeletse weekend go bile le nako re le ko conference ya HIV and AIDS ba bontšhitše gore ka beke mo Afrika Borwa bana ba banyana go ba le more than 2000 e bang newly infection gore di infections tsa HIV tse di 2000 per weekend per week so eo yona e re botša gore ke we are still re sana le di new infections even if we think gore we have fought the battle ya gore we have got many people who are living with HIV and AIDS ba kgone controller because as a province rena we've got more than 300,000 people ba re ba beile mo di ARVs ba ba kgonang go phela nako e telele and re tshepa gore we are winning the battle mara then ha re bona these new infections tse 2000 even as a country e bontšha gore then it's a problem and that is still then it's still number 1 kill. TB le yona re a tseba gore TB can be treated, TB can be cured and people baswa it's not cool to drink so many tablets forgetting gore ha re ba o diagnose TB ba drink 6 months baswa ba need that 6 months because the pills tšela ke tše dintšintši it's not cool but I'm putting sure ke ka di tlogela then the next thing ke di tlogela because after 2 weeks ya o diagnose TB o le mo treatment after 2 to 3 weeks ntho tsela tsa go sweta go hotlola le mmele wa boela motho ra ke fodila di latlhela kwa and ke baswa ba ba dirang tšeo ha boya hape ha tlo re tlo mo diagnose a isa le TB bano setse le multiple drug resistant tshwentse re a oketša le di-injection bjano ha e boya le tšona if o paletše o nwa tšele tša 6 months tše tša 9 months ha fetša e ba XDR if o paletše tsele tše o tla di kgona tšona so that's why HIV AIDS TB is still number 1 problem for us if le ka bona mananeo ene re a dira weekend ne ile go try go bolela le baswa ka gore stay away delay your onset ya go thoma dilo tša thobalano nke le be le botšwe menagano pele le tseba le be le o tšea maikarabelo because hona ba dilo tše re dirang tša gore baswa ba rena entertainment ya bona ko ya di-taverning ha ba fetse o nwa ba tahilwe both of them a ba sa condomizer doesn't matter gore nka re ka designer di-condom ra tlisa di-max condom ra tlisa di-flavor le ding as long as baswa ba sa nwa ka mogoke ba bonang ba eno ke na le o ya dibešeng ke ile o lebelela gore o kry-alang and dilo tšeo di bonang di kuša botlhoko kry-a gore batho ba sa le ba baswa they still have a long future mara they throw away bokamoso ba bona ka maphelo a re a phelang so rena message wa rena will continue gore a re ire and then ha re tlo araba e ya baswa ba banyana ba 2000 se re se dirang ka lenaneo la Shikonkas re le launchile re le lefapha la maphelo le Limpopo AIDS Council ya ba ya adopt re empowera ngwana wa ngwanyana a kgone go ba le that or ngwana wa ngwanyana this thing
why bana pore ne ke bontsha motlhala wa gore ke etetse di-TVET college tse ja mo Limpopo district engwe le engwe ke etetse ne re fitla collegeng re teste ha re fetso ba testa banyana ba 40 la kra ba le HIV positive ba shimane wa kra ile 2. What does it mean? Banyana ba le aba kry virus from bashimane ba campusing. The chances gore bashimane ba le ba babedi ba jola le banyana ba double crosser le bo mang batho ba infectileng ke bontate ba kontle ka gore why banyana ba rena ba khatlwa ke di material things o nyaka cell phone ya iPhone ba re gote una le di Samsung le di furpa dilo tšeo ka moka ke tsone tše di dirang gore ba feleletse ba rekiša mebele ya bona for those things at the end of the day ba feleletse ba so ga re launcha lenaneo la Shikonga ba re nyako dila ka dilo tšeo so ke sa bontšitše number 1 fela kila ke sa tlo tla le tše dingwe tše tharo tše di tšeang maphelo a baswa prematurely tshwanetse re bolele le tsona ka moka tsona then ha re ka dila ka di-issue tseo ke a le botša re tlo phela maphelo a 70 itsara kana fa maka ke shumishana fa le mo khotla betshi wa tsa maphelo province ya Limpopo MEC Dr Phophi Ramathuba kushana fa le Dr Chiani ile mudla studio wa interim traditional practitioners of South Africa you are be go semusho ki Dr motswaledi kongre wa 2013 gabele ke dira se go me re bo tswela pele tlo le tsena mo reng ya 015 297 1848 ra hlatla tabele le baswa